wakagwe bwa nyuma yo kushanga ndunde mukaga z'omwani ogubere gurumu n'ebitookye bitemero byona biri ahansi. Ebino bigamba okuba nibikomoka aha mihondano y'amataka aho abaana bariyo nibarwanirira ebintu by'omuzaire waabo atwairwe kuruga omu magara g'ensi egi. Enyuma aho omusiri gw'enanansi nagwo gukaba gwatemirwe. Mwesigye Robert omwe aba famire egi kandi oyirukangiriire omu by'okwerinda basize kushoborra ekyakubaasa kuba kigiriireho ekikorwa eki. Bandiza tanka y'amaizi basanga amaizi gakomorire pipe bazirantwire kuza kuhindura kureba nsanga omwana gwona guri hansi. Ntereraho murumuna wanje njyana omwana gwanjye bagutemere, ntereraho chairman LC1, ntereraho chairman LC3 zitunka family kana no kurugizo basanje ninteme byo bagira ngo nawe bitemera ntiza gutema tujyanye mu cyitware kiremba. So nimwancho twagirekera kugira ngo abo gutemere ntibamanye ukubanza kusanga ikintu nk'iki naye madamu tikakorwaho gabandi kikorwa abantu abanana kati wasanga umuntu nasa afite mu mwana oguringa akaguhenda akagukora ki katene mutumbe je misiriyona project egere musente miliyoni za sente kunko umuntu mukope watakoza kumanya teje kintu kiri mu sente akate kishikatu kugura singe 12. Levis turyamureba chairman w'ekyaro cye cya Buzizi ya kashatu nagira ngo ofisi ye nemanya harbanjoro kandi ebyona nibiruga hakurwanira ebintu home family egi. Tiri mu wari abo kuba bakiza barabaganisa bahina bintu bitakumanya kuba kanta rutu baranyesere kandi barabaganisa umupatsina bakazi b'umugenzi kimunya byasigire umukazi bamaye history tene kurugugwe haba mu rwari rwo kukingira emisiro batagikora unkaba bugira ngo babiraha baguza mbakora emisiro yabo ati nko babingira bagisire mu ikinagana rishi itamari kugira ngo abaguza bo bakoresha umwanya nuko kwiza C7 yabo. Guma nabireba uri umwezi wa RDC yabo ibanda nagira ngo obumwe hebikorwa nkebi ahamataka nabirugaho mbantu okwamatsiko omuzakoti eziri kumara emyaka mingi badakahire ncwamu omu mishango y'amataka. Binjanta abantu bafunire obumwe okweyanga ahabwengero y'ikoti rikutwara mu mishango egi hakubabona ko kuza kureba nabintu bitwire mu koti kumara obwire buringo emyaka 5 10 17 ukarebana na incident yabireho of recently yabisheshi keriyo mu koti more than 10 years. So ninjanti koti hinengeriye rukutwara mu process yayo yo kureta eje mishango. Abe byo kwerinda muri banda nibagira ngo bariyo bacondoza kikorwa eki. Gasha kwa Ruth Ninsima habwa Tayari West muri banda.